Matay fuing rakwa watwatakam yasani kasikatlu. Masingra na sirado Yerusalem mangi sirado pifuku ay duwasa katukun amingan sukanlan. Ni manuvi siya susurarwa ka machinanauja manma mangi duilya. Maninang diram angi kamu duilya itu. Si makacita kamu sumiyin na baka makadkadudangam uway nyo siraya idudya. Nusimyan sumachisirishing dinyam ipancin nyo yamyan sunapatakan niya nupan nyo siringan. Nusimamiling na utsiring nyam tsa taitur na dinyo. Uicak mana susangam yatuli mangununong utsiring no panuinuiwan na sutsiring niya mataruto. Tama niringam si maniring kamu do tao do Yerusalem, cita kamu panyisiring nyo ayamay. Iyaran nam na di pa karangaw ka tao-tao na umabang do anak no baka. Sutuda manguray do siring ni sunurarwa ka machinanaw dya. Sunyalakanda so miin na baka yai kaparasida so ayubda do likod no baka. Akapansidara na ni Yeswa umapundo baka. Aru tawa tumayti so ayubda durarakan. Bukarwandam mangapsira so yangunu nit bada kaywa titain da durarakan. Umanup siya arwatawam amdululus ranasira mancino. Inawi si umaying admadmido si vuvong ni tawi. Inawi si ipanlalagnan niya matadutu ni tuwi na ayar na ni maidut tiragum. Inawi si mangidya matadutu arwarwi na. Mangisi sudu Yerusalem minatu dagnuru taudu ilyang. Maniring rana sira utawam. Sino utawam? Maniring sira warwatawa matsira di Yeswam. Iyaran nam yapudu cari di. Ayami varidu nasala. Panuinuiwan na so ciring niya matadutwa. Miingaran so Yesu. Sumdip si Yesu durakwa panaralayanam. Pubutan na sira utawa. Manarang no makakadiya wara-wara dudang. Akapasakab na siya. Ibuk-buk so, pipaji-pajitan da so, nirpya kabangan. Akanu dilis nanda, no manarang no hatwa tau. Maniring diram, udum ket dusui swa ciring nanya matadutuam. Uraralayan yun niya kinabagayam, pini nurian urinu arwa tau. Amnyo to pivaluwa, da pivayan numanaku tau. Amiyan sumabutta kanu makasapatawa mangidu tangay ni Yesu. Uriwo ni wakwakan najira. Macita da si Yesu no panpanyisingin no mapatanatanang sunakum da siya matadutwa. Kanu mga nanaunoy wawalam niya matadutwa. Ni mapivarisu arwa mapirukabavariya. Kapakamiring dapasu arwa kana-kana amdululusdu rakwa panaralaya naman chino. Inawi si umayingu admadmay do sibubung ni tawi. Mamiring daulyam uriw ni piwiyawiyada. Maniring siraji Yeswam. Mamiring sirayam dululusa yamiririakang. Maniring si Yeswam noon kumamiring. Tamaniring dosuisyam ni nanawumu kana-kana kanu sikukay pasungarana mapatuso ni yapiana yadmadmi dasya mataduto. Manwa, dinyo panibilangan ukman sanga chiring. Karanganam karwan narana sira ni Yesu. Ami pangido potani. Akisan nadudang. Apnerakdo ikadwan naruam mangunong sirami sinaulido ili. No kanangam makci si Yesu. Macita na u ningaran so ufa ko
akayu. Amyendo sirinrarakan. Ammangiyami kalaswasina. Amabugu. Tabuung na umachitana. Karakanam tunara na manirichiringi ukaywang. Maniringam tukara na miyuno nga jirana malasi. Niratatangam janyi miyagari ukaywa ni mautu. Machita dan umachina na ujam isavasavak da. Maniring siram asyu ukaywiyaya jingariya yamautu. Maniring si Yeswam tukuna machita ngayon jinyam numano yung kamwa miyan nganya matadutwa ji mikarwa sunakamam ak makamusra nga mapivarisu yakuminavari yang ambekena wurigi tatanatunyo ni singa utukuna mangi idwawam mangi wurian numak deng kamusunakam jamatadutwam bu aminyo du inurinyam magapnyo. Sumdip durakwa panaralayan si Yeswam mangananaw su tawo dudang. Upani-panyisingan no mapatanatanang sunakam da siya matadutwa kanu kamalarakuan da no tawo duyo tayam maisya di Yesu. Maniring siram asyuyuyat ma yamapi varisu arwa variya. Sinuya ni tumurun niya di mususang. Maniring si Yesu jiram. Kuinyo pachichin no sakachiring. Nusikatan nganyo yakuna to bisanam uriw panchan kuno nanikapuan nuyuyat kwa yamapi varisu arwa vari. Wanjinu nanikapuan no uyuyat no ni manak takasiyuhan. Yapudya matadutuan no yapudu tao. Makaranam may kalakalabatan ranasir. Maniring siram ikunguwi to bistadang. Nusi pancitaw kapunaji yamatadutuan dinapaninus ayatan ni Yeswaji ngano yung jiyuan niya. Nusi kwantaw kapunadu tawam cabu kajida wiyan niya tenuar watawa. Dudakanu yung jiyuan niya panuyunuyuan na suciring niya matadutua. Karawanam maniring rana siya ji Yeswam naman jatan ni. Maniring si Yesu jiram nuguribatan nyam di kumanchan jinyo nanikapwan nuyuyat kwa yamay vari suarwa vari. Maniring si Yesuam naknak menyo padaw kupungay na chiring. Ikung wapan nyo siya. Hamyan so sakatawa rarwaswanak. Maniring do rakrakam mangika mga nakudunya kawantan. Maniring uryam sinumangi. Manak na kumam jabu kajikwa ngayana. Karanam mangi uri. Akman sang uciring nu amanadu ananak. Maniring ananakam nuhun. Mangi ko. Amjan ni mangi. Manwa sinujirang ni mga psuciring nu amada. Maniring siram urak-rakugang. Maniring si Yeswam tukuna macita ngayon jinyam man mapasira kaninyo mapivari sudiki nga tawa kanu sumagpya na mabakasa machikaw duita lamurong niya matadutok. Tayar na ni mayo ni manakta kasiyawani. Nara ni pansijin nyo manuyo nga raragan nyo. Amyo jingan wingi. Amsiran na mapivaris di kinga tawa kanu sumagpya na mabakasam danyano ingahan. Tanamasitan nyo mapivaris di kinga tawa kanu sumagpya na mabakasa yara na ni mamjisam kamuji mamjisaya jingano yung ja. Maniring pa si Yeswam amiringin nyo palaw pengayan kustirinku. Amiyan suwasa katawa ni mimu asuwasala na putaw. Karanam raracitan na kapamaling na dusad na no niyakawan na so pangangatasan na so putaw. Akapatnik na sumakaranga tagakala pamurmur yan. Karanam ito na do
tawa budenda akang inarana dumaraya ili maraku asinanu muamuanam manuvisu lamlam suina umamisu akmanibunu karanam vitkendu ragunu nyituvina lamlam suino nyembudsu nyakawan na tao akapaka kasidasu asa harakat daswasa kacik-cik daduasa karanam manuvi pau mapini akawan sasu arwaru palamlam suina akanu ni manuma mangayang amakman sang ubarida sira nunimbudsu ni akawan na manujiranam tunarana nuviu anak na manakna kamam jabu kajidas nekanu minapudpudjak na amma cita daw anak nanu nimbudsu ni akawan nam manyiring sira dukaduan jiram iya yau umamun sunya kawan na tutanawak-waka kamun tasu niya kawan na karanam vitkenda yang idu asken nunya kawan da kawak-wak dasya nu mayu mingung yuda mapinya kawan syam kungun na parusiraw nimbud sunya kawan na tau manyiring siram jabu kajinawak wakan sira katurunan upi muamuan nado api asu nak matawa umbud siya manyiring siya sujiran jinyo ni bilangan pawut sirang dosuisyo manyiringam ubatwa ni walit danu mapat nagsubagayam yara na ni may valuwa ni makdeng na aslet no ay no bari suikano yung no bari niya matadutuat mapirukab amuri ku pancenya jinyo so kajinara na nalamurungan ninyo niya mataduto tay talamurung nawu mangununung do chiring na tawu umigabak rana do baturem toranarem ku tututuwang na ukakasan no watwatawam akmansang tatumizamis ukataw-taw na mamiring daw chiring ni sunu panipanyisingin no mapatanatanang sunakam na siya matadutwa kanutawa matsyag mundu farisayam makararap daranaw kapakachiring na siya jira ni Yesuso chiringang amuri unak-nak mandara nasu karakap da siya am kanyagiran warwataw taano inganda nuar wataw si Yeswa panuyunuywan na suciring niya mataduto.